56'ga çıkıp alıp esmop kaldı kar gürem dep. Assalamu alaikum. Görüşürüz. Kandaysыңар? Bugün 29 noyabrda mınçalık boron çapkın bulup keterin görgön emesmen, erteң menen çıkıp kettim de 8:30'da. Bir jumuşlar menen. Jaman boron çapkında kaldım. Жол жаман, видимость тоже начар. Ана бул жаңы машина кышында айдап көргөн эмесмин. Дөңгөлөгү вроде нормально. Бир нече жерден тайгаланып барып токтодум. Аябай гололед болуп атат, суук плюс эрип, кар жаап, эмеле ысып терлеп араң бартам. Дагы 25 minut жүрүш керек. 70-80 менен жүрчү жерден 40 менен араң айдап келдим. Кудай сактасын, айланайын. Аз көрсөтөм. Ана, карагылачы. Страшно. Аябай жай айдап келдим. 20-30 эмеде трассада 35-40 менен аябай тайгалак болуп атат, тайгалак. Шыгылып, элдин баары эле кыбырап араң айдап келет. Байкап эмени баспаса болбойт. Тормозду тим эле заносит кадимгидей. Мен 3-4 жерден тайгаланып барып токтодум. Алачым атан эч ким өтө элек экен. Эч ким өтө элек. Үйгө жакындап калдым. Байкуш абышкам мени келет деп жолдо тазалап жүрөт. Ай байкушум ай. Мен келгичекти жөнөп тур дедим эле үйгө. Эмне антип атат билбейм. Birdeme деп атат. Чаңсап атат. Кирип кетейин мен. Туйдан көрөй. Ой, келдим аман эсен. Машаллах. Абышкама кар күрөшөйүн бар. Ана. I don't think this car is going to come 6 more inches snow. Байка абышкам алып келген. Мени жаап берем азыр. You need to do that. You're so crazy. You don't obey your husband. Okay, I'm going inside. Now you take care of it. Windshield and then protected. I don't care. You would You care. have no common sense. I can't do much common sense. Everybody buys it. I bought it 10 days ago. Тамагы чейин. Ой, мына момча жаап салды, карагылачы. Борон чапкын.
Где-то bir 30 сантиметр бар болуш керек, калп айтпасам. 30 сантиметр, 25-30 бар. Токтобой жатат. Эми эртеменки 6-8ге чейин жайт деген прогноз турат. Ай, bir 60 сантиметр жаап салат го. Анан токтойт экен. Менин гүлдөрүм шок болот эт го. Бакыштар, мына мореки менин мятам. Мята ушул мятаны жакшы кылдым да. Чай пай ичкенге. Ама мореки кайнежемдин күйөөсү берген. Эмеден эле эметип берген да, огородтон казып берген. Майда болот, бул башка сорт окшойт. Түнөн чыгып атат. Мейли өсө берсин. Монусу кыйшайып жерди карап баратат. Жерге айда бартасың ай. Жерде эчтеке жок. Өйдө карап өс. Карасаң ай. Мына ошентип суук келди Чикагога. 29 ноябрь. Экинчи катмар карды жыйнаганга кетип баратабыз. Bir ботинкам бар, ошону кийин. Мына көрүңөрбү? Момчалы кайра жаап салыптыр. Суу кирип атыптыр. Биякта деле кар жыйнагыч бар. Морекил болуш керек, ооба мына могу. Ушуну колдонолу десем, абышкам эметкенди билбейм дейт. Колдонгонду. Мелем таап алдым, меле кийип. El altıga çıkıp alıp esim olup kaldı kar gürem dep. Önce tazaladık. Tetigiler moğoşunalar tazalaylık, teti oğuşunu tazalaylık. Teti oğuşuna tazaladı. Mo bizim bak jarımı kıyılıp jarımı kızıl kesilbe jetadi. Tell the snow not to come anymore. Yeah, okay. Avşkamdara. Say assalamu alaikum. Palkan плохой deyip yiyorga şapkasını, tavalga şapkasını. Tetiğde ballar jirga atışat. Sonun kar son ne? Kar. Var tazalayıp. It's my next video. Video. Kim görüşüp tutasınız? Keyinki videoma düşürüm de tamamı. Жолдошума. Суу сабаттан барып, суу чейин. Жана сон деле болуп калды. Классно. Ладно, давай, эсеме таң атпай дагы кар көрөбүз. Азыр үйгө кирели. Давайте. Мына снегоуборщик келип тазалап атат. Бүгүн эртең менен. Молодец.